National People's Youth Front NPYF New Noston Primary Unit harangkat kajing isnok tilang bat ke Regional Blood Bank Pasteur Institute na Shillong haksing sejan jung katayaw balala kala penlong yung blood donation kam hapo New Noston LP School hakan ni kasingi kala don hadu kumba arpo prangot kinong wan ice nam smopa kuntum nadu kidukot ke NPYF ketenat pulit mat kiriu shimen haswa kata kajing ice nam kala don ru kajing elang kabalengkon ban ajing bersah hello kajing don kam ban ice nam hakabaw MLA kan noston yung pak magmelan bersar lolong kumukongsan harkat kejing dan langki doktor bat kiwe-kiwe. Nam Hamangi Hospital Shillong haban phone baik gitu palok kabarang tu ka tim la ka grup kejing Shillong ba tosis ngo haban yarap daman panais nam. Nama noston jingin 4 judan. Bat kani ka program ka pila minta kasini ka program ka badan kam hadu kata-kata. Nasgo ba ka boleh benda galiang jugi nong pathai ku ki press ki media ki badan bangin takasni ngada kapari ki ba ya kani ka program kam tak sini snow bahaban penmalam sikiwei bahkan nong attention ki bai ba ni thang ka dong ji 4 don menu bat mujudan hanglu bala organize ku ngari ka program hapo ka thang ka ji ban persothu ki bai ba ya ka jing kodor jom kata ka jing aisnam banera bi para beriu ngangater ki kata ngiter ki kata pakai jing ya ki para beriu kali kata laban long kali kijing long belai habang ilala ban ais ngau bahai kasnam ban pelaj im yano reno ban yarap yano reno kali ka kam ka badong kam kijing im kijing ngau bagani ka program ta kasni ka balane nagaling juga NPYF juga New Noston kaba krisim ya ka sinjam kaba don kam hadu kata-kata ngampoi pakat mening rangwana Shillong bangi dan association Shillong ngana pakat kini ke program ang sosial besu ban penlong tangga New Noston unit tang Shillong lare ban penlong sundan da paru kawai konsumsi ban persutu ki paiba ban yalam ki paiba ban batai ki paiba pakai jing aisnam kai rapu ko ka kia jong to ba aisnam kai jing aisnam kai rapu ki wei pat ki bayo jing mentoi na kata nama pakai jing sem jin ja jungi hagani ka than ka long ba kat ki ba shito ma Shillong kat badon kam snam umdon ki bawan sakmat na kani ka than ka dong jing kidon ki katu ka ni kita ki blood donors na kani ka than ka jungi kisah lek bisa Shillong sisin ru benai hapo kata ka blood donation center banon Shillong hapo Pasteur Institute pargas ko ban itu ye piru dang menen gasni ni dang shop secretariat ni dang kren sapang requirement juga blood donation center ka blood donation center juga noston but share gasni nagalin ka soka ka sai sanction no ya requirement juga staff i lab technician but kiwe but staff jong kari ka blood donation center Noston dang menen dang kren bari dai tong dang ong ba la de interested ini kamla pila pha la me ka requirement sa secretariat banyo approval nai don bok ni gisni ya kandu doktor marak MS jungin ki possible hospital uang ba ya ka requirement la de pha anda ka kili post secretariat kampat 1 napo VHS napo treat ban pha post secretariat banong ba ni don kam katangut kinong trei haganu gadungin siu kumnungin le ya ke requirement juga tak blood donation center hari menenggas ni lapos sekretariat kila paga kila pertip sepoga DHS baya ke jundon kam juga ni blood donation center hanong time sen sa sanction of the ministry ngatra hadin da assembly station kila rampung urol ni kam kaya kai kan long ka instan ka mong kong kan long ka history hari ka khal ka daw jing tenga number 2 ka po mas ka Steve